Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza n'uyu mugoroba wa tariki ya gatatu ku bamaze kugera mu masaha y'umugoroba, ariko nanone ku bakiri mu masaha y'akazi mbabwira nti mukomeze kugubwa neza no kugira akazi keza. Tuje mu makuru yacu yo muri uyu mugoroba aho turi buze kugaruka ku ngingo zikomeye. Reka mvuge ngo FDLR irarikocoye, ariko nyabuna mu ndebere ino nyandiko yatangajwe murasanga iyi nyandiko ari FDLR igicupuri. Nge ntabwo iyi nyandiko ku ruhande rwanjye nemera ko ari FDLR yayanditse, ni abakinnyi barimo barakina bakajya bikinisha, reka mbyite ko ari ukwikinisha. Ni FDLR rero yatangaje yuko ngenejejwe ngo n'ibihano ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zafatiye ngo abasirikare b'u Rwanda, ariko nimureba filimi irimo aha hantu muri iri tangazo ryise ko ari irya FDLR, nubwo yaba ari umwana w'igitambambuga ahita abona icyihishe inyuma yuko atari FDLR. Ndagaruka ku mirwano yabereye mu Minembwe, aho abazarendo ndetse na FRDC nyuma yo kubona umusada uzanywe na Hibo Force bagukinagirije ikintu cyitwa twirwaneho, dore abahungu ngo barabangira ingata bakirukanka akavumbi kagatumuka, bakirukanka bagahungira ahazwi nka Mikarati. Ibyo nkuru ndabigaruka mu buryo burambuye, ariko kandi nanone ndarugaruka ku bindi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, by'umwihariko nka Yolande Makoro, uyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yavuze yuko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gufatira u Rwanda ibihano ngo birimo birateza akaduruvayi kandi bikongerera morale Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo gukomeza n'imbaraga mu mirwano ihanganyemo n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe Igoma hano ndahareba umubyeyi mwiza rwose, inyeshyamba za M23 zamucuza inkumbi nawe byarangiye zimwirengeje. Ibyo nkuru rero turaza kubirebera hamwe, ese bamuhoye iki? Ibyo byose turabirebera hamwe. Iyi ni inkubi mbaye ikaze mu buryo burambuye, mbasaba kugira ngo namwe mudushyigikire mukora like, mukora share, kandi mwanadusigira ibitekerezo byanyu muciye muri commentaire. Nyabuna gutukana si umuco, gutukana si ingeso nziza, ibyo bintu muzabireke ntacyo bimaze. Burya gutuka ni wowe uba uri murituka. Nkuko nayo nanjye mbibabwira rero, ni amakuru yamaze gushyirwa hanze. Itangazo narebye nkabona nita abantu muzi gusuzuma muze kungira rino tangazo muri AI mu ndebe nimba atari irihimbano. Ni itangazo ngo ryanditswe n'umutwe wa FDLR, ngo mu gihe umuvugizi wa Leta ya Kongo Patrick Muyaya ngakomeje guhakana ko FDLR bafatanyije cyangwa ngo zibonerwa ubuntu mu bikorwa bya Kongo, uyu mutwe w'inyeshyamba nubwo bawuhakana, mu itangazo ryabo riheruka gusohoka kuri wa gatatu z'ukwezi kwa gatatu, icyicaro gikuru cy'uyu mutwe kivuga ko mu buryo budateye ubwoba ko bakorera ku butaka bwa Kongo. Iyi nyandiko isinywe kandi yerekana ko iri ku mugaragaro ko FDLR iba muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Iri tangazo ngo ryakiriye neza ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Kigali, ngo rikagenda rikanarenza rigashima, aho FDLR ngo irashimira Perezida Tshisekedi kandi ikanagaragaza ku mugaragaro ko bashyigikiye FARDC mu kurwanya M23. Hano umwanditsi akakomeza avuga ati ni gute Kinshasa yakomeza guhakana ko FDLR zihari kandi zifatanyije n'umutwe kandi zifatanyije n'umutwe wa Zarendo mu buryo bugaragara, z'ubwazo zikanabyiyemerera. Ntago mbizi ikintu cyitwa FDLR. Raporo mperuka gusoma nuko u Rwanda muri uyu mwaka ushize rwacyuye aba FDLR 7,000, kandi muri raporo rutanga ruvuga yuko aba FDLR bari muri Kongo ari 10,000. Ubwo tuvuge ko aba FDLR basigaye muri Kongo ari 3,000. Nge nkurikije iby'iyi nyandiko rero ukareba n'iryo tangazo ryasohotse, ngira ngo abari kuri WhatsApp n'abantu bari kuri posti muze kurebaho mu ndebere iryo tangazo muri kubite muri AI mu ndebere niba ari umwimerere. Bityo rero bimwe mu binyamakuru by'i Kigali bikavuga yuko ngo umuryango w'abanyabyaha wa FDLR ngo wishimiye ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abayobozi 4 bakomeye b'igisirikare cy'u Rwanda. Uyu mutwe wavuze ko wakiriye neza cyane icyemezo cya guverinoma ya Amerika, kandi uvuga ko ubufasha bwa Kigali u Rwanda ruha M23 ari ikinyuranyo gikomeye cy'amasezerano ya Washington. Ibi bibaye mu gihe ayo masezerano asaba guverinoma ya Kongo
ngo gusenya FDLR aho bayifasha ku rugamba mu ntambara iri hagati ya Kinshasa ndetse n'uyu mutwe. Kubw'iyo mpamvu rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uyu nguyu ni Yolande Makoro, u Rwanda ngo rusanga ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda bizagira ingaruka ku ntambwe y'amahoro yari itegerejwe mu masezerano ya Washington, ngo kuko bitiza umurindi leta ya Kongo gukomeza intambara. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Makoro ibi yabivuze asubiza abanyapolitiki ba Kongo banditse bashimagiza leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF ibihano ndetse na bamwe mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda ibihano. Makoro yahereye ku ijambo rya Therese Kayikwamba, minisita w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, aho yagize ati ijambo ryatwanzwe ntishobora guhora risubirwaho kandi kwirengagiza ubuzima bw'abantu mu buryo bweruye ntibishobora kuramba. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yateruye nawe agira ati ibyo ntabwo bigibwaho impaka, ariko hejuru y'urusaku uku niko kuri kubigaragara. Yagize ati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba umuterankunga w'imbere wa FDLR, umutwe ubangamiye cyane ubusugire n'umutekano by'u Rwanda. Niyo hashorwa imbaraga nyinshi n'ubutunzi mu kwamamaza ibinyoma bigamije kurangaza abantu ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gushyigikira FDLR, iki kibazo ntikizacika. Ibihano bifata uruhande rumwe gusa byongera gushimangira guverinoma ya Kongo mu gutsimbarara ku gisubizo cya gisirikare. Ibyo bituma habaho gukomeza kwiyongera kw'imbaraga kw'intambara, kongera ubukana bw'ihohoterwa, gutakaza amahirwe kandi cyane cyane gutakaza ubuzima bw'abantu. Nanone kandi ngo ikibazo cy'imbere muri Kongo ntikizarangira. M23 irarwana ivuga ko irwana ihohotera rishingiye kuri politike za guverinoma ya Kongo zishyigikiye abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Imvugo ngo zerutse z'urukozasoni zavugiwe kuri televiziyo y'igihugu na General Ekenge wa FARDC ngo ni urugero rumwe mu zindi nyinshi. Iyi niyo nkomoko y'ihohoterwa rikabije ngo rishingiye ku moko rishyira mu kaga karere kacu kose. Ariko ibi nanjye ndeka mvuge ngo ni ibinyoma. Aya makuru ngo n'izindi mpamvu ngo ntibishobora kugorekwa cyangwa kwirengagizwa mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Inzira igana ku mahoro arambye n'iterambere yamaze gushyirwaho mu mwaka ushize, harimo n'amasezerano yuzuye ya Washington, ariko Kongo isa n'iyifuza gukomeza intambara kurusha gushyira mu bikorwa inshingano zayo mu nzira z'amahoro. Ariko nanjye nkagaruka nkabwira Yolande Makoro nkamubaza nti kuki mudaha agaciro amagambo yavuzwe na Lieutenant Colonel Kwikiri mbere y'uko apfa? Ku bwa Kabila bavuze ko ari tribalism, ku bwa Tshisekedi baravuga tribalism, ku bwa Desire Kabila bavuze tribalism, ku bwa Mobutu bavuga tribalism. Iyo tribalism yahereye ku bwa Mobutu, uyu munsi wa none haracyarimo tribalism. Kabila nibo bamushyize ku butegetsi ariko n'ubu baracyaririmba tribalism. Tribalism ni indwara ki? Iyi FDLR, reka nanjye mbe nka Patrick Muyaya, FDLR ni amabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR aho bigereye yamaze kugaragara yuko ari umutungo kama w'igihugu cya Kongo. Nta FDLR ikiba muri Kongo, ngiye ku ruhande rwanjye niko mbifata. N'iki gicupuri cyahimwe ngo ni FDLR nge ntabwo ngiha agaciro. Ni ibintu biri aho ngaho ubwo wa mugani wa Yolande Makoro byo gurangaza amahanga n'abantu ngo bumve yuko FDLR. Rero amakuru agakomeza, reka mpite nkomereza kuri iyi nkuru ivuga yuko itangazo nyuma yo guhana ibihano bishya by'abanyamerika mu butegetsi bwa Kigali ku wa 2 Werurwe mu gufungura nk'uko byarenze ku bibazo bya mbere byo muri 2012 na 2013 byarangiye hamaze kuvugana kuri telefoni n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara yo kwigarurira igihugu no kuyobora ikorwa na Kigali n'inshuti zayo za M23 mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kurangira vuba. Koko rero u Rwanda ni igihugu ngo cyishingikirije cyane ku nkunga yavuye hanze, kandi bityo ngo gikenera cyane imbaraga mpuzamahanga. Ni muri uyu mujyo niho n'ubundi birimo birerekeza yuko nyuma y'uko u Rwanda rufatiwe ibihano kuri uyu wa 2
ndetse n'abaofisiye bakuru 4 barwo bashinjwa kugira uruhare mu bibazo bikomeje kubaho mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Twifuza ko icyemezo cya Washington cyagera ku mpinduka mu mikorere mu gihugu. Ibihano by'ubutunzi bw'Abanyamerika birakenewe ariko ntibihagije. Kuva none dusaba abafatanyabikorwa mpuzamahanga bose gusubiramo imikoranire yabo n'u Rwanda kandi bagashyiraho ibihano bihuje kugira ngo bagaragaze politike, diplomasi n'ubukungu by'ubutegetsi bw'abanzi bwa Kigali kugira ngo habeho kubahiriza ibivugwa mu cyemezo 2773 cy'inama y'umuryango w'abibumbye gisaba kurekura uduce twose ako kanya ingabo z'u Rwanda zafashe, gusubira inyuma ako kanya kw'ingabo z'u Rwanda no kurangiza gutanga inkunga u Rwanda ruhama 23 ndetse no gusenya guverinoma yizi nyeshyamba ikorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ibintu biza koroha, niba ubusabe ntabwo mbese buza kumvwa, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi bajya bavuga ngo intangiriro y'uruhara burya ni amasoso. FARDC rero nyuma y'imirwano ikomeye, ingabo za Kongo zigizwe n'intwari za Wazalendo ndetse n'itsinda rishya ry'ingabo rya Hibu bashoboye gukura ku rugamba ingabo z'u Rwanda zifite imbunda nshya cyane z'intambara. Ingabo z'u Rwanda na RDF na M23 na AFC ngo zirimo kwihisha mu buryo bw'abakerarugendo muri Kongo ngo zihunga imirwano. Igihe cyose Wazalendo bagabyeho ibitero ngo bahita bingihindura abasivile. Gufungirana imbunda zabo mu gice cy'ingenzi cyari giherereye muri Mikenge ngo cyatewe n'urubyiruko rw'abarwanya barwanira uburenganzira bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'Abazalendo. Ngo nta kindi kizaba gisigaye imbere uretse gukoresha ingufu. Umuvugizi ufite uburenganzira bwa guverinoma ya Kongo niwe ugomba gutangaza ibi ngibi. Rero hano hari amakuru akomeye. Icyo ndeba hano cyo ni uko Mikenge yagiye, kandi ibinyamakuru bikomeje guhwihwisa yuko ngo twirwaneho ngo yigaruriye Mikenge, kandi bayikinagije. Ikindi gihari nuko video zakomeje gushyirwa hanze zigaragaza ingabo za twirwaneho na RDF barimo barirukanka bakwira mu bihuru, mu gihe Wazalendo na FARDC bamaze kugera Mikenge. Amakuru akagaragaza yuko bano batwirwaneho benshi bamaze kuzinga ibirago bagahungira hazwi nka Mikarati. Ubwo rero abarimo bararirimba yuko ngo twirwaneho ngo ikomeje akazi, reka mbabwire ko twirwaneho gakomereje kuri media, naho ku rugamba ho byamaze kubacanga. Hari umubyeyi hano witwa Jori wishwe n'amasasu mu gitondo cyo hakiri kare hano i Goma n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro ngo bari bagiye kwiba mu rugo rwe. Barangije bafata n'umugabo we, nawe baramushimuta mu maboko baramutwara. Uyu munsi wa none ngo akaba ari hagati y'urupfu n'ubuzima, kuko ibyo bitazwi aho biri. Bikavugwa yuko abari bagiye kwiba mu rugo rwe bakekwa ko ari abasirikare ba M23, kuko n'ubundi uyu mujyi wa Goma usanzwe uri mu maboko y'izi nyeshyamba. Ni mu gihe ibi byose bikorwa, nyamara inyeshyamba za M23 cyane cyane abarimo Colonel Inanga birirwa bishimagiza kuri media bavuga yuko ngo bateye imbere, ngo umutekano ari wose n'ibindi bisa bityo.